Inchi lisikie neno la Bwana. Tu nyakati za mwisho, ndugu zangu, turekebishe njia zetu tunazozifanya kwa siri. Dalili za tuonyesha kwamba tu nyakati za mwisho. Haya yote tunayoyaona yanayopitika siku hizi katika dunia ni utimilifu wa maandiko. Maana ukipekua Biblia vizuri, utakutana haya yote yako katika Biblia. Ndio maana ni wakati wetu wa kurekebisha neno la Mungu, kurekebisha maisha yetu, kurekebisha vyote tunavyofanya visioendana na mapenzi ya Mungu, na kujiweka kwenye mstari ulio kweli, mstari ulionyoka. Neno la Mungu linapofika, ujue lina shabaha. Mungu akutuma ujumbe siku kwa siku, tujue kwamba anatupenda. Na kutuonya siku kwa siku ni kutaka tukaribie uzima wa milele. Tuishi katika utakatifu ambao alituumba tangu mwanzo. Mwanadamu aliumbiwa na utakatifu. Lakini ilifika muda alitoka katika utakatifu. Na ametoka katika utakatifu kwa ajili ya nini? Kwa maana alipoteza network ya kiroho. Ikabidi atoke katika furaha ya milele ambao Mungu alikuwa amemwandalia. Na kwa hiyo neno linapofika, ujue Mungu angali anamtafuta mwanadamu ule ambaye alipoteza network ya kiroho. Na kwa hiyo ndugu yangu, urekebishe maisha yako, umrudi kwa Kristo, maana ni alikufilia msalabani. Damu maji vimeanguka Golgotha ili upate ondoleo la dhambi, ili urithi uzima milele. Ni kwako ndugu, kamata hatua mbele wakati, usije kusema sikusikia. Neno linapofika, ujue lina shabaha. Mungu akutuma wajumbe duniani, ujue ni kutupenda zaidi. Anataka turudi mahali ambapo alituumba, tuwe wenye uzima wa milele. Vyote tunavyofanya visioendana na mapenzi yake tuviache. Tutapike uovu wote. Vyote tunavyofanya visiopendana na mapenzi ya Mungu tuviache. Maana vinaweza kutuatisha katika uzima wa milele. Tunaweza kupoteza uzima wa milele kwa ajili ya uovu huu wa dunia. Mungu anataka leo ukamate hatua mwanadamu. Usije kulia milele na kusaga meno. Maana ulipata muda mwingi wa kutubu. Ulipata muda mwingi wa kurekebisha maisha yako. Lakini hukutii kwa ajili ya anasa. Lakini anakuambia leo, kata kamba zinazokufunga. Minyororo ya giza inayokufunga, uikate leo, ukamate hatua. Maana tu nyakati za mwisho. Hivi vyote vinavyopitika hakika vinaashiria ujio wa Kristo. Maana ni dalili. Viko katika Biblia hivi vyote unavyoviona. Hakika kweli ni utimilifu wa maandiko. Ni kwako kukamata hatua mbele ya wakati, usije kushuta na kulia milele. Maana hata vizazi vilivyopita mbele yetu, ambavyo vimepita katika matatizo pia, vilipata neema hii ya kuhubiriwa, lakini waliasi, walichekelea. Na wengi walichekelea kabisa, lakini walijua kweli yote ya kwamba tu wapitaji katika dunia hii, na vyote tunavyovifanya ni chukizo mbele ya Mungu. Na sasa Mungu anakumbusha ndugu, alikupenda tangu mwanzo wa dunia, na shabaha yake ilikuwa uishi milele katika furaha. Lakini haijalishi mwanadamu aliona hayo, lakini ilibidi atoke kwenye laini, na hiyo ilituma tutoka kwenye mapenzi ya Mungu. Lakini upendo wa Mungu anaendelea kututafuta siku kwa siku, ili turekebishe njia zetu na tuwe kwenye mstari ulio wa kweli. Mungu anakuita leo ndugu yangu,
mruji. Usiangalie huyu anafanya hiki na mimi nikifanye. Kila mtu atachukua mzigo wake mbele ya kiti cha hukumu na kukiri uovu uliofanya, na kila kitu kitaonekana, maana itakuwa kama vile TV kubwa mbele yetu. Unaona uovu wako tangu umezaliwa na tangu siku umeaga dunia, utaviona huko mbele. Hakuna ubishi, kila mtu atajiona. Na kwa hiyo ndugu yangu, ni kwa kukamata hatua mbele ya wakati. Vyote unavyofanya kwa siri vitaonekana mbele ya kiti cha hukumu. Ukamate hatua mbele ya wakati. Mungu anakukumbusha leo, haijalishi umetenda dhambi gani, yeye yuko tayari kukuosha. Damu yake inaosha usiku na mchana. Kamata hatua ndugu yangu, kamata hatua ndugu yangu, usije kulia milele na kusema kusikia. Lakini neema ya Yesu Kristo ipo tangu sasa. Tangu sasa neema ya Yesu Kristo inakutafuta mahali pote ulipo. Usije kusema usikia. Usidanganyiwe na marafiki wabaya. Kuna marafiki ambao hawawezi penda uingie katika uzima wa milele. Wanaweza kuingiza katika shida ya dunia hii. Ni kwa kukamata tuwe mbele wakati. Neema ya Mungu ikifika kwako, kata kamba. Mnyororo ya dhambi inayokufunga uikate leo, ili ukimbie ghadhabu inayokuja. Hakika hukumu ipo. Sisi si wazuri kuzidi waliopita mbele yetu, walioingia katika matatizo pia. Nasi pia kama tutii, hakika tunaweza kuhukumiwa. Ni kwako ni kamata hatua mbele wakati. Yesu anakukumbusha leo ndugu yangu, kamata hatua ili urithi ufalme wa Mungu. Usije kusema kusikia. Neno linapofika, ujue Mungu anakutakia mema. Vizazi vingi vilivyopita mbele yetu vilitamani kufikia muda huu ambao tunaishi. Viliuona kwa mbali, lakini havikupata neema hiyo ya kufikia. Lakini sasa wewe ndugu yangu, unaisikia neema hii, unaisikia neno la Mungu hili na kulidharau, ujue kwamba itakuwa ole kwako. Itakuwa ole kwako ukijikuta mahali pabaya na kweli umesikia neno la Mungu lakini kulishika. Neno la Mungu linapofika, ujue Mungu anakupenda. Usiangalie huyu anafanya hiki na mimi nikifanye. Kila mtu atachukua mzigo wake mbele ya kiti cha hukumu. Neno hili ndogo nililolipata kwa leo libaki ndani ya roho yako ndugu yangu. Usije kusema kusikia. Mungu anakupenda, anataka uishi milele katika uzima wa milele. Ni hayo machache ndugu yangu. Mungu akubariki na kupe mwisho mzuri. Amina.